Bibiani Goldstars. Omabo mo imagine o Magic League no. But kwame. De bia no. Aya na yakase Ghana ha no. Football and footballers are omo Ghana ha no kwame. Ronald Frimpong mu nyina. Formerly of RTU. I was okodi UDS. Yes. Nice player. Asa kwame but na ha catch o say ene sebisebio omo da prison pono kwame ye mo maduani di anopa ene anwumre anameboa omo didi omo de omo ahotoso say edenya eduane say eti enye kra beba amomadi ba ye footballers no kwame omo bo game na ahotoso na bi ni ho bibia motivate wo mo bibia motivate wo mo na nkanye kan yenka a team a players etimi abo irrespective of Bibiano or my bo Ag League no. Kwame Empono the who's a place or my idea say. Na say any last month Nimpona or Modi guys wake out. Baby. Canoe. But yet or met me ignore Sadia way na still a fight to say nay or met me at Twaso abo Edia J trophy no Ediama a Bibiani Goldstars. Kwame Tidian and company phone so mo ya ma. You see, these players, Kwame, ebi share ebusia o. Ebi wo yire ni ma. Ebi wo nuanum, ebi na hwefie. Enti enei, se obe free fie se obe bobo. Na abusia ni dane so. Na mo be sa free fie se mesre mo ma misika mpo na me de didie. Kwame, na ni okoya no obai. Enti de bia no, na Ghanaian player Kwame de bia no, they are hoping say de bia no na hye ni patrim. We hope. And to hope na ndru we. Not mprempren be bia wo no, na ese wo kwa na wo bai. Enti de bia no ombobo league awie Kwame, ni abetna na e kasa. Na nka de ntina nka liga Kwame wo bia gie, na so still ya the players we ka. Empo ya sa promise wo mo scanning konkodi. Kwame league ni se na da so. Enso so 5 billion omo expenses bia no. Team a car team na bon Kwame e bro 5 billion bebre anka 5 billion there uji league 5 billion now deserve so ba clubs no yesre o mo Bibiani Goldstars Kwame you see Africa no mo kobo no enye agro enye agudi entene o hwama players we na odu o mo kan Kwame o mo nyina timi azite Africa club nim na wo so kwa new signings dia ba be shem I mean Africa no anya betenka at least ayo first time a ultimi ko akọ represent Ghana na say ebia EP on Kwame at least also ultimi ye nyoma ye kakra enti se ne ultimi ma sa banta we beto ni players a o metimi abo age anya experience Kwame Bibiani Goldstars so mu players e bo mu di no Kwame so ma ebia spend 3 years ebia spend 2 years e wo hono entene omehu emu eni abonten how a team ne sitie nyina omehu awie Kwame ade ne entra ne enkipi guys we e kasen kwa na edi wo mo entire betimi aboa se ene sa aka ne ntino omatimi every team ni ene fra Kwame yes ne contract no aye bibi de bere nei se ade se ne je mutriti o mu ya Kwame anka team a e ko Africa office obe na ade so obeja no kwako dabi onya honko ba mun treat o mu ye mu makom di wo mu treatment ne ani je bia ni o mu enti Kwame wo so antena enti ne obi ba e convention kakra obekọ akọgiska no azu ka bia Africa en ko betimi akọ na at least ne market value no kura Kwame ekoso but ne because of some treating ye enti no contract no one we abo so on san no okọ ba bi na mfa so se munya on so bia Kwame impinfo no aka beko free Karela, former Karela player, Asma Woken. Kwame, fantastic player. Sure. Fantastic. Kwame, footballer. RTU player. Former Ronald. Yes. Footballer Osadi, Nimjaka, Adishaka, Kwame. Never test out. Sure. So, who? And the San Crofu, Kwame, Timo Shama, Sa, a carry, and I said, no my way, Kwame, or met me edge now to the free club in Nimwana. There be an answer. Kwame, Bossia Cross, subject me, Bossia Manson. Sure. Nentiade na entimi embo bisian fa ma players we say no betima tenase no betima ye no be no de ma kwa Africa na at least ma hope so betima perform ye because at least mutimi kwa ko perform ya mo ankasa na moto mo clubs na say players no ani bebo mo
mo betime anya bi aton amana yeye ntiare na mo nyina akokwa na masa boka sa kosan a wholesale player sa abawuram na kwam da ben ana mba be shetin ma abegele with the team no asa akoto so akobo Africa is Africa no mo ko no ye ko so bia hwa yes pedo mo ye die sa na e ko because come motivation won ye die motivation won area die and you see players are obo say retime no say kosi ya e be say nya another players are almost be follow trend no I'm be follow come because they say clubs bia bana say e quite down na so mo hwe demands na at least e be bo ma come they also leave because na e to okra no ye ntua oka e ka ye do ye fama asatena ye ball league we adi say ni nti say mo be chanka mo ntiom dada come e gise no e be duru honum so mo ma kam no ma kase mo de e ka ye ma ansa na ma try say mo be convince ma ko pesca ni bia mo ye nyene saa ye nyene saa nti come Bibiani Goldstars if they are ready to represent Ghana a Champions League come they should do things right eni kwase de bia na ye bani abeka asem we a come ane ha adwen say obeba betra ha no na nsem abeka bia negative stories and the fire class no very sad very 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 sad eni kwase basa because ya prasa de no ho ye betime eni o maye come ye nsusu no ye ka ho bi football na football na ye o haze come nya agudi Ghana Premier League professional league ni ebo no ha kwame ma o mo nyare te say asiye division 2 bi third division bi ni ye professional league ni ebo no ha kwame ti players so yen treat you more professional contract na o ma sign them various clubs kwame the club should honor that de bia no ma players so be hu sa kokwasa sa na o musugo o mo yem o mo career no de o mo so choose ye no and sometimes anya favor bi ni ye omo aya adwuma no omo ye adwuma so omo ye mamo nti ko me sra omo hwere omo ni boys we enkaso no omo solve issue na wo no na guys we na omo wom na at least omo timi abo mo Magic League na e bia de 2-3 years omo nya experience ne kwame omo ntena no omo form ko Africa no omo ko perform ye now ya hu say dream self mo isu atrema mo me dia mamu kwame omo ko any day force omo ye bibi emi ehun se si eye no maye kakra omo betimi akoye bibi wo enti we no e wo se no cry serve as motivation e di ma Bibiani Goldstars no omo sise omo nyoma ye se ya bi omo so kwa at least omo so betimi akope for me ye no omo so akojo omo di akoma ke omo name wo because teams omo bo omo mode no they are no better than Bibiani Goldstars so they can prepare well and go but the omo ye die basia na akoma gidie bi ankana nipa bi be wo team nim kwame ya gida because mu good players on betna board teams ni nyina kwame now mo masa kane enoma kitikiti we ma players we afri mu akọ basa be ha team no because new players are all sign am kwame e de na kire ade upgrade on omo kona na to me that is no okay nti set sadia e be den no mo betma be jelly I mean sa short time way I'm watching ya prepare ko Africa ko ebisun ko hon to kwame esra omo nya nyoma ye na omo boys no enkasa na omo mpe kwan be fa so akwame omo betimi solve issue we na guys no betimi anti so omo say be omo betena na going for betimi di omo akọ Africa because so omo ma we mu free hon ma me gidi say be ha team no anya say ye be ko ni asan aba na de bia na kwe adekro na nti esra omo they can do things right ye support omo so omo ye nyoma ye going forward ye nyina idea support ebe mo mama omo susu no atimi akoye bibi ohonum to kwame omo nya no maye ehonum medase